Srebrenica je prije svega jedno globalno, svjetsko, regionalno, europsko, balkansko pitanje koje kad otvorimo, onda otvorimo desetine i desetine tema. Čuli smo iz predavanja, odnosno obraćanja ranijih, da kroz prizmu Srebrenice možemo otvoriti ili diskutovati o mnogo pitanja koji se tiču naše prošlosti, sadašnjosti, možda da kažem i nažalost budućnosti. Moje konkretno pitanje je vezano za događaj koji se desio prije 10 godina. Naime, tad je Velika Britanija pripremila rezoluciju u Vijeću sigurnosti kojom se trebalo da osudi genocid u Srebrenici, i ta 7. verzija tog teksta rezolucije nije na kraju bila prihvatljiva ruskoj strani i ona je odbijena. Zanimljivo, tad je Kina i još neke države su bile suzdržane i sad sa jedne historijske distance, nakon 10 godina, ona je kratka, ali s obzirom na ovom Balkanu da procesi idu izuzetno brzo, užurbano, možemo da dokučimo niz zaključaka. Naime, tadašnja reakcija bosansko-hercegovačke javnosti nije bila na, što bismo rekli, na nivou zadatka, ona je bila onako više emotivna. Razloga je mnogo, jer kako tad, tako i sad mi nemamo stručnih ljudi koji od novinarstva do analitičara koji bi mogli da razumiju šta se to dešava. Bosna i Hercegovina je više okrenuta prema zapadu i više prema tim euroatlantskim integracijama, a zapostavili smo one prijetnje koje nam dolaze sa istoka. Nažalost, proteklih 10 godina trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra. S te strane da od 3 naroda, 3 dominantne politike, 2 su proruske. Dakle, u međuvremenu je i dominantna politička struja, odnosno strana u hrvatskom narodu postala proruska. I ključno je pitanje te ekonomske nezavisnosti Bosne i Hercegovine od ruskog plina i nafte. Tada, prije 10 godina, se desio jedan pozitivan događaj, a to je da je bilo javnih poziva na bojkot ruskih i srbijanskih kompanija, i taj poziv na bojkot je, što se tiče medija, javnosti, bio pozitivan, ali izostala je na kraju reakcija, odnosno neko strateško djelovanje. Ruski svijet ili srpski svijet na Balkanu, treba da nam bude jasno da on u svom djelovanju ne preza, odnosno nije mu strano i na neki način to i može da najavljuje ili da nas time straši da bi se mogla malim narodima, malim državama ponoviti Srebrenica, Vukovar ili zločini na drugim dijelovima Balkana. Zbog toga je izuzetno bitno da o Srebrenici i drugim temama koje slične Srebrenici govorimo izvan Bosne i Hercegovine i izvan mjeseca jula koji je u cijelom svijetu, kako bismo rekli, civiliziranom svijetu, zastupljen tematikom vezano za Srebrenicu. Zbog toga još jednom čestitam organizatorima što je izabrao baš mjesec maj, ili odnosno dovoljno vremena prije službenog obilježavanja 30. godišnjice, da otvorimo ovu temu, da o ovoj temi razgovaraju svi oni narodi ili države koje su prijateljski raspoložene prema Bosni i Hercegovini i civiliziranom svijetu. Hvala vam lijepo.